Ardom adaba birta long pen niliklar ATV non birtang ton pen arjuitha. Karbiang long alo kido kidam pen dang lok tok lang hin ki pa phidun na havar puluting non puanta number isialong ki borpung tarapong havar sing dambom nang kidam tapor ahut KACCM tuliram long hanghin pen rorapan matha ponsi sarihuti pen borpung tarapong an kacheleng thorje pan towar semar pon bonda barla nang ki lepen arvia por ahut kasik sagajok borlang solong an si ington ponang ko Bonta borpung tarapung arlong buti honglang so borlang sora da tumki sorkar along boreng abar sai kilong dun de pen kisung kachak nang pen towar kavi pen kisung pen danglok hospital kavi miri hingami kavi pen kisung non puan ta chak nang bom Langdam etsinang arlong vuti phonglang so mati borpung hawar kaduk kavi rong kri phoang bong pen sorkar voreng kidoki inudvet lapen tarapung hawar along rong kri hini pen voreng kidoki bang ki thomvet barlang so ahawar rong chok siang bong pen voreng kidoki inudvet bang so hawar isi kaduk kavi rong thom kebra ki thom kido pen sorkar along voreng ang hoi kidodun aphai ki bang phovet puluti kupuson pensi kereng dun unji laki matharamun ipin alam bino ajat pensitami mithang hem ane om ki cholongji apiso so kichilana ponji aphan ke ongdung atuma bangki mithang hem kacho e chusom ache kacho jor pensi chilana pon ilo Ariwang che kachujor chot pen lok pulute isia hawaralong ko ansi chingthur bonunji laso ten pulute ASDC Congress pendang lok non kido bom asorkar KAC chari deta phi anta porpung tarapung arlong vuti phonglang so borlang so arwa phana bangki kilang ki pangkria sonsi thek ponong lasinil jom ahawara phanta nangra vek thapura KAC non kichari bom asorkar phansi towar cholang pondu News report KATV News. West Karbi Anglong District Congress Committee Chapatir Pipongsi West Karbi Anglong Adangpi Ninia Parman Mati Phai Kuni ni Phai Hini Kethomarni Ninia Parman Nang Kahumria Long Kedamtang Phai Kuni ni Phai Hini Arni Kerunia Long An Palidang West Karbi Anglong District Ninia Parman Assam Pradesh Congress Committee Maipu Anparta MP Gaurav Gogoi Nangka Humbria along Kicheng Siarni Kironi Forest Bazar along Palidam Ahut West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Agostini Hipen Japonsi Kangthum Karnia Sai Dengpon Bangso Pit Kironi Tower Krong Pialong Kido Siva Mondir along Arnam Hirjumi Chohang Pondera Pi Puthot Doyang Muk Mondir along Lethot Satami Arnam Choardom Pontusi Hirjumi Hang Pondera Pi Kironi 0 Point Long Street Corners Amai Sami Padupon Bangso Pit Dongkam Kam West Karbi Anglong District Congress Committee Sai Hem Rat Pen Gachetongdam Bangso Mai Long APCC Maipu Gogoi Pen Danglok Madu to Karbi Anglong Pen Dim Hasau Ararakar E Article 244A Mati Hem Prek Ke Hang Putha Lama Bangki Mai Along Thang Natalam Thekaning Je Ponamat Siali
News report KATV News. West Karbi Anglong Satgang Adungalong Kidog Khelani Atul Bihari Vajpayee Bhavanalong Phai Kunia Cheklod ni Phai Hiniarni Bharatiya Janata Party ST Morcha West Karbi Anglong District Committee Atumpen Kichingsi Krungsayamai Kangnipon Non-MLA election ang leji dogdong aporaput Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District Committee la ansusi ajakong kipangtang ponjia phanpura West Karbi Anglong BJP Party along Morcha Kido Anatuma Phan ar Pukimi la konsi pekon chulu Lason Taksi BJP ST Morcha West Karbi Anglong District Committee tami ar Pukimi larpon Lasolong Akimi President Ranjit Kramsa General Secretary Sarong Kibe Harbamon Phangcho Vice President Clear Up Terang Lapen Media Cell Governor Babu Timong Lapen Kaprek Arpu Pekpon Chulo Arpu Kimi Pekpon Det Puthot Phaikoni Chekloni Phahini Arni Krungsayamai Ingni Ponlo Krungsayamai Long West Karbi Anglong BJP Ki Pangtang Ponjia Phan Chingki Jithan Ponlo Lapen Karbi Anglong Aradatum Kar E Arjiding Kluipen Akar E Article 244A ke Pachun Ponjia Along Tami Cherap Dunji Pusi Lamthe Paklang Pon Jai Megalong Aluhiaman Pen BJP West Karbi Anglong District Committee Mai Prodip Bronghang BJP ST Morcha President Ranjit Kramsa General Secretary Sarong Kibe Vice President Clear Up Terang Rongkhang Lems Vice Chairman Babu Timung Lapen Kaprek BJP ST Morcha Office Barriers Atum Chetongdun Office bearer meeting lo pen itu office bearer kado wepen bang kora ko itu pen la sana komite yang mungkin itu nang ke bangji kam ke claim ponji BJP ka hai vari pansi ni itu penan ci hajak ponji posini tum ci sigding sidolo athela da kar biang long aro jitu tuliram rong hang si amaki japen penang an aka paching thuramu sai polo lasila so paching thur amo Amesir sebang itu ho rong ajo panstame than namji pen harong ajo ke claim ke dam stame alang han paklang po pen jitu PC ke claim nang lang doma la solam stame ni tu make hai pan tu dam hang sa Bortol Pen Priyanka Balmiki KATV News Pinya Birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom